Ngi pidang sobhai phi baro shaganika channel ko jungi bar haganika video ngi nya pay ikini ki post ki brang shulat thamai ki bade ki bala pass class 10 bat ki bala pass degree. Yakini ki post la pelaj taka Railway Recruitment Board lenika RRB mentau banai arajar apusau. Ki keteng jungi ki post ki langkum ni. Sub Inspector but Constables. Kelas dia lenika tarik bakado bapilaban submit ki application kede hukat sautrik brai me arajar apusau. Ya ke post sub inspector ke balai South Park Sanpo Arteli ke educational qualification kolongkum ni. Kelade ban pendap ya ke graduation dan ke bachelor degree ha kono discipline na kono ke recognized university. Ke age limit dan ke kata ke beredok kedai apos 6 bat ke bahedok kedai apos 6. Kandan ru ke upper age limit relaxation ke kumki government rules. Ke salary dan ke tulap kedai lapisan hajar South Park hak benai. Ya ke post constables ke balai South Hajar Aspak Prateli ki post ke educational qualification kolongkum ni. Pelade ban pendap ya ke kelas 10 na kono ka recognized board. Ke kerta ke beredok kedai kat pras 6 bat ke bahedok kedai apos 6. Kandan ru ke upper age limit relaxation ke kumki government rules. Ke salary dan ke tulap kedai apos hajar South Park hak benai. Ki candidates ki belong eligible bagi bakwaban apply ke ni ke post, pihak ban apply online, link ba ke website jong ke Railway Recruitment Board, bat ke ni ke website ngala ai po description jong ke ni ke video.